naši teški dežurnici, koga naše trebalo i ne pogledamo život, Žena, Asker i naša fizička biti, gotovi da nas preko krvoločnih zvezda, preko velike sile, bez razlika na narodnost, vera, pol, uvjerovanje i veoma položaj.
Georgia, inside! Let us stay there! Have a ball! Why are you saying that on the video? Because if they make any trouble, we can distance ourselves from them. Hajdete, braće i sestri Makedonci, danas sme sobrani, site zajedno da okrenime naš glas po odbrana na Makedonija, da si ga odbranime naše to ime, naše to pismo, naš jezik, naša ta kultura, naša ta crkva, naš identitet i sve drugo što ima. Ajde, molim. Okay, move please, slow, move slow. Ajde, molim, everybody, do poneka, distance yourself please, move slowly. Everybody, hajdete, do poneka, rašireno, po rastojanje, snemo gore broj da vidat, teka nije, gdje go odbranime naše to ime. Hajdete, Makedonci, da živi Makedonija! 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 Hey, can you please stop this place? We don't want any place, no more place, thank you so much. Po poneka site ga molam, ajde Kamilčeto.
control yourselves, come on. No players, thank you. Peace and progress, thank you so much. Push them out, please. Gospod sila, zajedno nas slavi, Makedonija nalima za vas, 5 milioni kako lebe nas. Makedonija, svaka pobjeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija nalima za vas, 5 milioni kako lebe glas. Makedonija, svaka pobjeda, milion srca, jedna molitva.
kako da život me. Neka znanje cijelga sveto za nas Makedoncite. Jedno sonce na Aleksandar. Ajde da već čujem Makedonci. Makedonija naviva za vas, 5 milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobjeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija naviva za vas, 5 milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobjeda, milion srca, jedna molitva. Ajde ne moram. Ej, za samo